O, kako užge motor. Moram dati general volume. Potko naredi. Poglej na levo, tam spodje. Kam na levo? Tam imaš prav, mislim, da že speedmeter. Ja, prav hitrost kaže tanka. Obratem ona. A je obrat? Ja, valjda ne bomo igrali tier 1. Kaj, zakaj ne? Ja, sam nek team kill vse. Pri nas ali pri njih? Ja, probuj jih. Eno, vse pa je v redi. A to ti vidiš luči, ali to sem si jaz kakšen mod spet še inštaliral? Sploh to ne vidim, tako da. Zraven tebe sem. Dejte rozkaz k palbě. Tahle prošla přímo skrz. A je za te čeky, dobri. Cíl zaměřen. Ne pa! Porhodi ga. Trefa do černého. Sotva jsme oškrabli. Dostave to. Ztratili jsme cíl. Připravej k palbě. Tokrat smo ga oškrabali. Kam zmizeli? Cíl zaměřen. Střela neprorazila. Už je nevidím. Strelj ne prolazijo. Da je prošla proskviz. Dobri čeki. Připraveni k palbě. Dostali to. Kam zmizeli? Sotva jsme Maja. oškrábli. Mám cíl. Nepřítel se stáhnul. Tokrat smo oškrabli. Neprošla přímo skrz. Kam zmizeli? No, ma smo jih pa stopili. Cíl zaměřen. No. Kaj smo zmagali? V lizi. Oh shit. Tako, ja, dej. Gaza. BOM! Ubil si ga? Ja. Z remanjem. Ne. Sam priganjam svojo ekipo. Ejmo! Pogasi, fantje, pogasi! Ušit, ne se obrnit, ne se mi obrnit. Ti mater, to je zdaj težje, ostan se tank, kar drotira. Malo smo kaj zgabili? Ne, skapal tukaj čuden top. Okej, artilerija, kuku. Nije več. Nadaljujemo pot. Ajde, Dylan, še tri. AT2, it's not operational. I repeat, AT2, it's not in operational. Baza. Ja, no shit. Ne, AT2 is very operational. Torej, kakšen base defend ali? Ja, ne morem kar tako base defense. Help? Te skin ga no! Porkaj je PDHR, ga boš skinu ali ne? Ja, jaz ga moram, ali kaj? Ne, PDHR. Tu, ja. Pa gremo naprej. Ja, Dylan. preda hitro sem, veš ta, vidva. On the way. Gledam. Ni važno, zdaj treba čistiti bazo, 50 sekund malo. Ja, Gas. Defend the base. Žrtvuj se, Dylan, vrš se noter, ubij enega. ja, ma nimam lajpa. Ja sej, ubij enega. Mislim, saj poškoduj ga, zbij, ker ima samo še 35 sekund. Kar je odločno premalo. Ali pa ne, ali pa ja, zato ker tlele tale kurac. Kaj me zdaj spodil? Ja, falo si fant. Ne, naš hod je tam. Ne.
Un je bil... Nisem ga prebil. Ne. Ja, dih najem. Hudiča sem se usromil, ono. Wurde getroffen. Kette O, wurde ti getroffen. prasis. Kann jeden Moment reißen. Kje me je pretekalo? Jebe. Zakaj se umikajo? Ja, ne vem. Se nas sploh ni toliko. Da se tu ne vem zakaj. Jaz bi mogli tle razmrcvart, ne samo. Ja. Ne, ma dej, že ta drugič je šlo, no. Kette verloren. Wir Pa sind tu ni fair. unfähig. Ne, tu ni fair. Prej si popravim, njemu rekel, kaj že in zdaj spet kar ne bo rekel. A ja, veš kaj so šli? Los geht's. Okoli. Kette beschädigt. Ja, vidim. Feuererlaubnis Jaz tu zdaj delam. Ja, ti tudi. Ziel verloren. Ne, jaz sem se sam rešil sirito. No ja, toliko tam, kukor sem se rešil. A rabiš pomoč? Ja, On moj way. Nekaj od spodaj Ne. pele. je v redu. Je v redu? No, jaz sem malo neumen. Ja, Pretegem ga. ne morem, ker zdaj sem pa že... Ja. Wir sind erledigt. Raus hier. Isa. Kaj gremo on the hill? Ali on the left? Lahko gremo kar on the hill. On the hill? On the hill. Time to roll out. Zdaj se slišimo kot v bali, če smo v bali še. O ja. Od tam pa jaz kar 40 km/h? Vse Wolverine gre. A ja? Zdaj zmeram, da je ful počasen. Zdaj smo Američani, mi smo hitri, mi smo ta prvi povsod. Tu tam ker ne treba. Oho. Kaj je? Oho. You will try to shoot on me? Ne, sam testiral sem top. Kabožom! Ti se usral? Ja. Šmrk. No, dejte se, ne bom jaz obrnil, no. Ohoj. Ker ti boš letel v luft. Bom, ne. Ja, ti že veš. S tistim tvojim pohalnikom. A greva probat? Koliko imaš se reloada? 6,63 sekund. 3,55. Nekaj zdaj. Če te jaz opalem, je kot da če meti 10krat. Evo ga. Pali! Critical hit. Kam je zdaj to šlo? Ready to fire. Kaj? Kaj je zdaj to nek slab top? Let's find another target. Ne, ta top mi pa ni več všeč. Sploh ne probije več tu. Ja, seveda, še z one strani. Motor kaput! Že. Ja, in nimam repair kita. Repair pera? Nimaš Ja. repair pera? Nič, sploh nimam nič na tem tanku. Target acquired. Ampak nese pa nese tale topček. No ja. Zdaj bolj pomemben hiter top, pa natančen, pa velik damage, ker tlele kar velik tanko na blizu. Ne, pa ne, oji, pa ne lih tega, no. Oh, je experimental. Ja. Zakaj so tu uni uspešni eksperimenti? Zakaj nekaj še unikom odpizi top kar naenkrat? No. Fall back. Fall back. To mi to rekel?
Ma ja, hvala, super, oj, eksperiment, no. Ker zakadil se, evo. Borka, ti je pa kaj tu za en top? Kaj neč ne zadaneš, okej? Ne. Ne! Ja, in pol kar... Tu pa me? Artilerija na begu. Artilerija na begu. Ponavljam, artilerija na begu. Ni to artilerija. Ne? Tu je destroyer. Pa destroyer na begu. Ma porca dio! Je moraš kaj namirt, ne? Ne, tule pa ne bo dobro zdaj. Na ti! Bi, aha! Kaj, one shot, ali kaj? Ja. A sem ga sploh jaz? Ja, a sem že dva? Ja, sej pro, sej tako pro, ja. Ja, ja. Ja. Opa! Beži! Rikvert, se jebem ti! skril za tabo, majster. Ja, in ti izgubil cel life in on umrl. Bravo, si zdaj pa še ti. Deris! Ne znamo bo stanke, veš. Vidimo kaj, skavena sem. Tale bo pa zdaj bolela, če se vrže na. Ne, tole bo vredi. No, me se vidi, evo to. No, zdaj si pa umrl. In zdaj si tudi umrl. Ne, you might survive. No, you won't. Za sekundo. Prav balončki šli ven, vole. Če imaš še celo posadko. No ja, zdaj jih ni več. Levo brand mejo. Levo na mapi ali... Takole, levo. Ja, ja. Rom brand mejo. Tele behunci jih je preveč. Ja, se strinjam. Ne, jaz grem sredino. Aha, Samo ena artilerija je. bojo bežali torej čez sredino. Se strinjam. Vse gre tudi gori, ker je vseeno preveč. Neč ne imam bolj dobo za streljanje. I will follow you in a battle. In a battle! Into the battle. We ride together, we die together. No. Tako je že? We ride together. We die together. Bad boys for life. We ride together, you die, and I survive. No, don't leave me behind. No kam pa se Unimeister odpravlja? Tale? Ja, tisti le, ja. Najboljš da preverova. Ja. Ne, desno, Opa, desno. Ja, vidim. Behunci, povsod so behunci. Ma ja, seveda, je pol kar... Na hkrati ustrelila, na hkrati falila. Ja, kar kja nekam v Shit. sosednje mesto. Ja, no, in kduše. In kaduše. Žehta je. Tako bi se rešil. Bounce. You can't Kako me penetrate. lahko se vsi prebija kar naenkrat, ponovadi me ne more noben. To je kar neki, ta igra je zjeba. Odstranite lahko, ne? Ne. You miss. No, Si ga? 5-5, ja. Sem ne uničil, ne? Ne greva tlja kot tukaj. No, urito sem ga odbol. Urito si ga odbol. Ja. A ja, ti njega. Oziroma, on tebe. Ja, za 54 me je. Odbol me je. Če bi oni pritisnili, nema, ja. Close call for artillery. Artilleria.
Zakaj se da skriva za mano? Tam gor je en tip, Ki? tam kamor bom zdaj pretegnil. Ja, seveda, in pol gre kar nekam v zemljo. Evo, se zdaj kaj vidi. No, Kar ja. tja v zemljo se zakoplje, tudi meni, isto. Jack Tiger me z desne že cel cajt ne bijo. Zdaj gre čez. Daj tu, no. Z desne. Mene z desne, že Jack Tiger že cel cajt. Tele so dobili reload vsi. Pa kaj se tu vse leti v zemljo? Mola sedimo ali kakšne rošte ti, da treba kopati. Nati, zdaj. Ta lepa zažvižala mimo. Nope, predaleč. Tira na desni. Ne, ni treba, ni panike. Jaz sem žig, se malo mi obrnemo, veste? Kam? Ja, nazaj. Tam tisti M103 pa te fore. Pa naš ISU bo šel. Po QB, čuj. Ali pa ne. Ne vem, kaj se ti odpravljaš, no ma... Jaz ne grem s tabo. Tle bom. Imam tle držal bojno linjo. That one didn't go through. Bež. Pa bi skoraj se upal reči, da je šel. Ja, that one bounced, pa vi meni vsi tudi. Kjera je bila žuna igra, ker sem kar bounceal, ker sem se vrgel noter. Kaj si se? Veš kaj, enkrat sem se nekam vrgel, ker sem bil še edini, in potem kar sem bounceal. Ja, ne spomnim. Zdaj sem se spomnil. M103, kako je pa ta tip priš na to stran, ali kaj? Shit! Kaj je to bilo? ISU. ISU me je. No, zdaj sem hvaležen, da ta puška ni natančna. Zato, Zakaj? ker sploh nisem mogel dati topa za dost nizko dol in sem kaj falilo ga je zadelo. Ja, super. Ne! Ja, super je, ja. Zame ja. Ne! Ja! A je bilo eye for eye? Ne, Ne, ni bilo. ni bil pa Koliko In kaj tir? igramo? Ja, jaz sem čist za kakšne šestke, devetke, desetke, osemke. Vse, kar ni sedem, no tako bom rekel. Ne, sedemke tudi imam vse. Jaz sem čist za tele, a ne? To je kaj to zdaj? To je medium. Tier 6 medium. To je medium. Ta je res kot full hud. Škoda, simply clever. Ne, v tir 8 je tako, pač ja, ni dobro. Te carrier tir pa rahmetal, to je ta mehka tarča, istriju dozad prebijem, isel dozad prebijem, oja ne prebijem. Tako da ja, to bo zabavno. Ti Tilen, viš tole? SU 14.2. Ja, Čekaj, kaj? Tole, Kjer suje. ta artilerija, kle zraven mene. Ja. Noter vedno imaš še kakšno kuhno. zakaj? Ja. Je toliko velika? Ja, Tu je avtobus drugač. Ne, Skambas. avtobus je tok. Ne, tu je Skambas. A to pa je. Najboljš pri temu tanku je, kaj je autoloader. Evo ga. Ko je to? Carrier tir. Jaz bi tudi tam. Ja, seveda, no, ma fuck. Tilen. Sem bil, že za vogalen sem bil in me tim kar Ja, no jaz ne grem lih pogumno več toliko ven, odkar je se stalo zgodilo. Sem dejansko, sem... Čakaj, a je tu? Ja, le to ga prav spodkopava. Ja, zdaj so ful popravili grafiko. Pa jaz se ful rad po stran dam, tako za nalož grem po stran in po jih strelam. Iz E25. Vse, to je, ne, ja, ne, ni. Ko imam že E50. Boom, bjed. Kaj je bilo pa tu? Jaz pa VZ me je stisnil.
Jaz lahko v kaj streljam. Jaz sem našega upalil. Kjer ga? Isa, Aja, če si pa nesreč. tam da ne on tebe zdaj. No ja, A te je? ne, jaz, unga sem vse, evo, za 229 damage sem naredil.